namamukela kambe ka Master Xitsongo nga analyst channel ya namuntlha of course ta hi la hi Gagash loyi hi nga ta hi n'wi linka na Emmanuel Shama vo tala Emmanuel Shama ni sure ku mi ta mi kha mu n'wi tiva and stuff. I'm very sure vo tala Emmanuel Shama ma n'wi tiva vito i munghana wa khale wa Gagash and stuff like that. So ivi a trenda swinene of course hi timhaka to Gagash as mi swi vona ku na ti-beef to karhi a nga ka tona laha Gagash ngopfu ya hlaseriwa ku hi yena a nga dyela Shama mali laha swi komba na ku a swi fikangi kahle ka yena because Shama laha munhu loyi a nga za kuma mali ya rough lexi nga pandza swinene swi komba loko a xavisa vanhu vo tala because na swilo xa a thekiwa hi swona a swo xi komba na ku xi fahlazile mali ya swinene hi swihuwa ku ri xi dyele rona na gaza yi rila so a swi xi twa ku nyanganya na bands vula ntiyiso vo tala swi komba swi va vavisini swinene loko xa yi dya mali liya mhaka leyi a xi pandza hi swihuwa na bands ya swona kwalani and stuff like that hambi nga twa ta ze yi twa swo tala ta hi khe swi cover so I don't know problem ya Gagash kahle yi le kwini sweswi let's go. U tshama n'hweti hinkwayo mi tshama mi vonana na ka mara a ku tiva ku tlula lava i hanyaka na vo masiku hinkwayo ni vona van'wani va kwaka va ku Gagash i dye mali ya Shama a n'wi tshika ni vona van'wani namuntlha va ri ku pick mix ya mina va ku dyeriwa mali na mudyi wa mali. Let me give clarity on that. You see that man? I don't think even up to today, up to namuntlha ku na munhu a n'wi pfunaka ku tlula mina a nga ya ka life va vula leswi a swi lava ku ta swi vulavula a ni swi tivi ku ni hakela swikweleti swingani swa hina swa vanhu lava nga va scammer kumbe a nga ka nga va ndlelangi service I know famba ni breka hi swona I can't brag about it but I've done it several times more than 10 swikweleti leswi ni nga swi hakela swa hina ti-rent a na ha swi tivi ku ni hakele kangani va ya Tridgeville so n'we mi ndli nga ku mi ni tiva ngopfu a ni ri mali phamani loko ni pfuna munhu a ni ka social media December yaliya ni n'wi nyika mali ya rent ya 3 months ku ri December ni n'wi nyika hi December loko you'll pay for 3 months from January it's not a joke I'm byela kwala ka Facebook ni mi byela kwala ka Facebook mara mi ndli nga ku mi ni tiva ngopfu n'wa mi ndli nga ku mi ni tiva ngopfu lero mi tiva mina ngopfu a ku na munhu la nga tshama munhu yana ni lavana na ndhawu ya ku a sungula sweswi there's a lot I can wa swi tiva na yena ni n'wi nyika ndhawu loko famba tshama ka hina le fleteni mahala andla leswi a swi endlaka bururu a zakwa there is a lot I don't want to talk about my relationship with Shama mbilu wa swi tiva na lava nga close na va swi tiva what I've done for him so n'we loko mi ta laha mi ta ti basisa mi vula leswi ni swi lavaka ma vula lama sipa ntsena hi siku leri a ku ri na ntlangu ka vaGajeni a ku ri December Gajeni Ndlovu le ka boda le I gave him something ni n'wi teke kwalani ku a hi fambi ya jika dorobeni so a na ha swi tivi vutomi bya ku mi lava bya ku mi loko every time loko ndlela munhu tata kutani Gagaxilo i le ku nyikeni ka Shama 10,000 I don't do those things it's not my things so mi sukela swa ku ni thyakisa vito mi vulavula mi ni thyakisa vito tiko leri hinkwaro mi ni thyakisa vito as if I'm not a bad person and it's fine munhu un'wana na un'wana i viewa munhu leswi ya swi lavisaka xiswona but mi nga ni thyakisi vito mi ku okay so ndlela yi kahle Master T no i timhaka ta ku I timhaka to sweswi like ka beef leyi Gagash a ri na yona with his friend u kombisa timhaka to i jikele Shama that's why swi vitana mara yena ri kha ni cheka ku hi profile hayi a va jikelelana nani the stuff like that as Gagash a za a tata kwata la stuff like that because loko se ni kha ni cheka la ni fika ni kuma ku no a yini le kwale yindlu ya Gagash liya u ni zama ku swi endla la
As you can see, the image yakho kuyo akwa yale was it 9 June. So swi tlule ku vanhu lava nga swi ngo swi nga ha fani like before very one level ta friendship ti nga va na ku cinca ku karhi loko se mi nga handli swilo swa ku fana straight obviously and stuff like that because minkarhi yaleyo mi kuma ku maybe Shama loko a ha na mali yaleyi ya chingilaka yo ya 3 million ya kona lifestyle ya yena of course a yi ri more or less to ya Gagashi to a yi ri more than ya Gagashi because Gagashi minkarhi leyi a ha fambi pole so Shama technically speaking yes a ri na mali yo tlula Gagashi minkarhi leyi se va mi kuma ku swi kota ku va kha swi balance hi ku relationship yi fika va yi ri balance ku vula ntiyiso swi ko va fact swi ko va fact and stuff like that but hayi loko hi kha hi cheka laha va ha khomane machina swi xitini the man because the man xa chingere ku va mali ya xi yi dyini a ni tiva swa ku xi yo yi vavisa ne a swa ku xi dye gaza yi twa ku vana va xore swi vona kha komisa ku grab hi mangano Shama mr 3 million ezeke se chingela hi swa 3 million and stuff ku i dye 3 million hi nga hi deposit kona na wo hlava kha komisa ku i mali yo Shama kasi i va mani a va ri ka list ya vudyela hi nkarhi wa 3 million and then ni twa one of them u nyimbile and stuff so i boha hi swo swa 3 million the man na wa Mthimbane vona va kha komisa ku ni n'wi kumeni loyi a nga dya 3 million ya Shama and stuff se hayi hi komba clip leyi after la na loko mi komisa ku misala wa buliwa swinene i yo tiya na yena wa buliwa swinene timhaka ta 3 million na timhaka ta rafa let's go. As if I'm not a bad person. And it's fine. Munhu wona wona view munhu leswi ya swi lavisaka xiswona but mi nga ni taxi vito mi ku hey mi ndima ya Shama and all those things. So muthi ka moya loko mi vulavula swilo swo ka mi nga swo kala information mi vulavula swilo leswi swi nga ri kona it doesn't exist. Namba ka leti mpahla leyi mi vulavulaka ku yo I never brought swilo swa timpahla la ka social media. Vona sungula vanhu va ni sungula va ku ni boheka ku respond ku nyika clarity. Vanhu va nga vuli swa kahle leswi nga vandlela swona vanhu va to miyela but I'm no longer there I'm pushing my life and I'm doing so fine. No vula ku mara mi nga ni taxi vito no kombela mi nga ni taxi vito loko loyi a fanele ni taxi vito hi mi n'wini kumbe xo Xikwembu n'wana na right ku ni taxi vito ku a ni ri a mo va nchumu na mina wena ku connect phela mina n'wa hi connectanga hi nchumu ho va vanhu lava ngo tiveka mara a swi bohi ku vulavula ku negative vutomi bya munhu un'wana ku loyi bad yini no I'm not bad I know ku ri I'm good and I'm not saying ku ri we hleketa leswi mina swi hleketaka mi nga vulavula swilo swo ka mi nga swi tivi swilo swo ka mi nga swi tivi vanhu va ta mi hembisa and Xikwembu xi nge mi rivaleli ka swilo swa ku hemba vanhu va ta mi hembisa Xikwembu xi nge mi rivaleli ka swilo swa ku hemba la ka Gaza munhu wa ku vulavula ntiyiso ntsena hi minkarhi mi ni ri one and I stand firm to say na namuntlha na lowu a ku na munhu wa ku vulavula ntiyiso a nga hi me ni ri one man na vona mi ni ri wexe and I'm not saying ku ri we teka leswi mina ku mara ntiyiso a ndzi se vona munhu wa ku vulavula a ni thumi mi swi that's why it's so easy na ku ni nga tlhela ku byela hi swilo leswi nga endleka rinriko a ni thumi se mun'we loko mi vulavula swilo ku na swin'wana mi famba mo chela swipayisisi mi hundza mi I don't work like that but it's fine namuntlha hi hlangana a 17 ya 17 DJ hayi i twarini Gagashi hi tlhela ka clip leyi ya Shama na ku xi clip leyi ya Shama leya a na noyena yi nga yi venge bembele leya mani koko minkarhi ya ni nga se swi landzelela ngopfu na ku no yi vavise vanhu ku xi haxa mali liya loko se xi nga ha vi na mali ku va problem I remember ku na yin'wana minkarhi leya Gagashi ho kulakulanyana ka swilo leswi yi tshama xi nyika na Sandlen ka ndhawu leya Gagashi a hamba hosta kona and stuffs hey ya ta vona okay let's go vanhu yena ko va nga hete 3 million hi lowa Good morning. Good morning, baby. Good morning, baby. Vambora. Good morning, baby. O seu nome? Deus, Deus. Aí tem ele aí. Good morning. Good morning, baby.
hayi hi leswi hayi lo ri ni gagaxa mi ta veka mavonelo ya n'wina laha hansi mara mina rini as master t I feel like vuxaka bya ha ri kona but byi nge he fani because at this point vhele byo hundzuka byo xolwa gagaxa nga tshama a ri ku tlhaveleni mani khomanyana leswi mhaka leswi ni yi vonisaka xiswona kwala and stuff like that hi leswi loko ri amukeza swi ska ba ta kombela amplika society ni beburiwile na kwata kumbe a mi kwati a na mhaka na n'wina leswi vulaku na swi vula ni beburiwile